Pilang beses na ka bang magreklamo? Pauli na ba itining pagal? O king kasakita ning biye? Pauli na ba ning makatarungang pamanatol ning mapanusgang lipunan? O pauli na ning ka kontento king biye? Kung totoo ka, bakit may wala lang dito ako kaluguran ko? Bakit ba ang dili-dili kong Eddie? Bakit kailangan nang mawala ka na ako? Buong biya ko, depatan ko yung mayak, depatan ko yung kailangan. Pero ikaw, wala ka. Wala mo yung katotoo. Bakit ba ang dili-dili kong Eddie? Tinawag ko yung gabi mo para kaya ka. Tinawag ko yung buong biya mo kaya pa mag-servisyo kaya ka. Pero bakit kailangan na mawala? Bakit wala ako kailangan, Eddie? Bakit wala naman? Pati ikaw, eto ko na naman. Presensya ang malayo. King biye, miyaliwa tamo daralan. Minsan mayan, madalas at nakabayat. Ing pagal, metong diya ka rin bagay akyakatamong rereklamo. Pagal king obra, at pagal king kasakitan ning biye. Ate Liza, metong nga balo, inang daring pito, at tatalakad bilang tatang ampong inang ning kayang pamilya. King kamatutuan, takalya mabayat a pagdalanan. Eya ke walan asawa, nune, pati ning anak.
Anya bibitbitanangan kingkeyang pago, ing responsibilidad ning metong ayma at ing manalakaran bilang tatang ning pamilya. Emo metong nuneda kalya penton paralan bang manakitan. Migising yang abak amaranon, lakwan ne ingke yang bunso ban manintunan. Manyese yang itik at kukwang ebon ning abak. Makipagobra bilang abeng bale, maglinis, manos pinggan, at makipamipi. Kabengyan, itinda na lading kayang ikuwang ebon, agewang balot. Ena iinda ing lawot ning lakaran o ning puntalan. Meko yang madalumdum, muli yang madalumdum. Sakit ning katawan ing kayang daralan, dapot sa ganayang makatiman ing anak alikwan.
emo kabud pagal o kasakitan ning biye, ing dalum ning tao. Meto nga halimbawa, ing sakit a panamdaman, king panteng panlalawe daring mapilan, uling dala kalupa, ding keraklan. Joy Micaela, o mas kilala bilang Mika, 24, may diagnose yang atin Down syndrome anyang anak niya pa. Mibayit yang ating busbus a puso at meging maligwa para karing kayang pengari, ing mandatun king ospital, kabang daragulya. Ing sabi ning doktor, kumabiyay Mika, ang gamong 30 years old. Nung ita mo, ning kayi, malati mong bagay ing rereklamo, makanano pa kaya ing singsing ning kayang pengari. At nung balo ng Mika ing kayang kondisyon, questionan niya kaya ing kayang sarili? Session no kaya ring kayang pengari? Anyang dasan miyay Mika, maglinis yang bale. Biyasa yang mamalis, manos pinggan, manyable, at miyaliwa pang obra. Nung akit me, mulubos isipan na atin yang Down syndrome. Masipag, malambis, masayahin, makantinineng lalarawan imana imika. Perpekto, magkamaliya, at minsan, mikikasya sa niyang buntok. Next time. Ay! Kailangan lalaki pa ako mo. Ang kanito, itong baso yung mananabo, may yung sing ganun, ne? Yes. Okay mo ito. Dapat, grasyaya para karela, imika. Etaya kalupa, imika. Etaya kalupa, uling espesyalya. Espesyalya karing bagay ay na agyong gawan, at lalo na karing agyo ng gawan. At lalo yung espesyal imika para karing kayang pamilya. Ing tao, matbudya at may na, kikyakya, at atin ang ganan ing kayang lakas. Anya daratang ketang pamikatagon, ang masusubok ya kapag pasensyan at masisira ya lob. Dakalya dalum, rereklamo ya at kababayatnan king kapag subukan ning biye. Dapat tutok ng king laban. Maparalan yang kalupan ng Ate Liza. Malakas ya at positibo. Papagalya pero susuko.
Ede kawangis ring keraklan, uling espesyal yang kalupan ng Mika. Eya perpekto, magkamaliya, dapot agyun ng itulid ingkeyang kamalian. Biyasa yaking biye, at dakalya balunggawan. Eya pangkaraniwan uling aliwa ing tula at sayang babiena, emo kingkeyang pamilya, nune pati karing aliwa. Kalupa ng apong dito, eya metong, eya adwa, o emu atlo ding dalum na kingbiye. Kalupa meng may pagal, kalupa meng may kasakit, at kalupa meng may atulan kingarap na ning mapanusgang lipunan. Dapot ding dalum areti, ilang peghugutan na banyang lumaban at pasibayong marap kingbiye. Kalupa na ka bang, Ate Liza? Dakal kapag subukan kingbiye. Papagal pero susuko. O ika imika, pangkaraniwan pero espesyal karing dakal abage.